بر مای قوم کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده بر قطاکلی آلا کردن جنده بر قطاکلی آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده بر قطاکلی آلا کردن جنده بر قطاکلی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دیلیمان و قادیمان هر نشتمان دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده بر قطاکلی آلا کردن جنده بر قطاکلی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده بر قطاکلی آلا کردن جنده بر قطاکلی آلا کردن خوردنون تب حاضر و آمادنه جان فدان جان فدا هر جان فدا جان فدان جان فدا هر جان فدا دستور سرود سپی و زره علا کردستان علا کردستان علا کردستان دلم بکن حمیداره علا کردستان علا کردستان علا کردستان بتابا سبیره بچونا روشیرم دریجا سبیرم بچونا روشیرم سمبولك پیروزی علا کردستان علا کردستان علا کردستان لوراج بو مهر دوزی علا کردستان علا کردستان علا کردستان بتابا سبیره بچونا روشیرم دریجا سبیرم بچونا روشیرم
زنگا پشمرگایی حالا کردستان حالا کردستان حالا کردستان لبرکل شهیداییم حالا کردستان حالا کردستان حالا کردستان بتابا سبیره بچونا روژیرم دریجا سبیرم بچونا روژیرم تماشاوانین هجا ایوار باش بوتوا ایوار باش بو میوانی منی کو پشتی چند خله از و در خمسر اکرانه سپاس جبو حوالی میل باک ستیجی که عبدال خان گویشه به مر ساعتونی وکی 2 ساعت بقدینه و قال لك يا كيف خوش بينكم هون هميجي بهفره همي بهفره ام في خلك بيش بخن بكومنتاري و بقوتنين و ببيجين و مجارة ما قال لك يقرنجي مجارة ما لسر ديا كرده لسر رفندا كرد لجدر في ولاته از بيش قوتنا كي بتشوف كرد بيجن بريكو از ميباني خود بيش كيش بكم لسر اكراني بيقومان اذا 5-6 سالين قو كرد تاروگه بونن مشخ بون جوالات خوا جوالات کردستان هر چهار پرچوی هاتن بالی اروپا و بالی امریکا و استرالیا و همی ولات دی دبیجن هجمارا کسن پنابر کردا آنجی کسن مشخ بونن چیز بو خلدنه چی وکی پنابر چی وکی دی بکارن اکونومی رادبن تجارت خود کن دور 3 حتی 3 مليون نیو کرد لجدر بی ولات هری لي مخابن أبا 5-6 سال قول با ولاتا خوري دبن حتى إيرو روجي نكاري بون لوبيك شفر درست بكن وك أم بيجن لوبيا أرمنا ولوبيا إسرائيل كو قالك ولاتا هنن وشالاكن وكارو باري خو لجدر بي ولادكن جبو أليكاريا خلقن خو لهندري ولاد هل وكي ديجي او نتوين هاوير دورا ما يقول كردستان يعني كردستان دا غير كرنا وك رفندا عربان عن رفندا فارسان عن رفندا تركان او جماعة شالك ترن اللي جدر في ولات جبر حكومتها وا بشتبانيا وادكي وهل وكي ديجي ولات نقولي يعني او اوروبي بشابكي دل واد نرنج بر ولاتي واهي ولاتكي واهي بناو نیشانه دناو نتوین یک بوی هی پشتوانیا و باشتر تکرد. لی مخابن یه مجبر ولاتی متونه و امجی خویا یه نقل کی چالاک الوقت میناوا مجبر بیاوی او رفندا ما یاکرد هنکی شپرزیه نقل کی لسر هذا. لی ام قل کی خو غمگین نکن اجبر ابا چند سالین داوی تشتک هات هوله بناوی دیا کرد. دسپیک فدراسیون هات اللي دار خستن يعني كارم بيجي فدراسيون هات بيشي بلكي الألمانيا هات اللي دار خستن آنجي السويدي هات دار خستن إيرو روم دبين هر ولاتك أوروبي فدراسيونك بيك تيج قلك كوملن سازين كردية چاند وهنرا كردي آنجي دواري جباكيدش وقو ما قلت همي فدراسيون كو إيرو رول دارن دبن نابن ديا كرد خدابون هف داكو بيجن كونفدراسيون دياسبورا كرد لداخل لتشتكي مخابنيتشي بو بري 2 سالة مروفك بناوي طاهر هورامي هات أوروبا كو بروجيك من هي از دخوازم رفندا كرد همية ببني سرهف خو قهاند قلق ولاتا شو زيارتا قلق ولاتا سردانا واكر حتى الفر نرويجي هات سردانا مكر وتشتن قوتن بحثا قلق مجارة هات كرن ويدمي بحثا لوبي هات كرن بحثا رفندا كرج دربي ولات هات كرن
مجر قوت ما قوة فدراسيون هنن يعني يجدس جميج في كاري خودكن ولسر هذن وهاتن قيد كرن دولة أوروبي تكاري جوا قزنجة كي بقري وابك بنجه جخوري داكو هجر رفن دا كرد لدار كذا ذاتا دما كوهاجي بناوي كك مسعود آخري بناوي بارقها برزاني دا آخري اجبر بي هاوي خلق خوست براستي بروجيا ويلسر كذا لي مخابن وي نخوست بروجيا جو رفندا كرديا راستقينا لأوروبا هي لناكي سرهف اوي شو هناك هم بيجن خلقن وقخوا دان سرهف هناك سازيين جو سربورا وقلق تنبو دان دو خود وكونغرا هوليرين داخست از قال كي درج ناكم واز هنا كي بهلم كو ميفانين مني عزيز او تشتن دهندري دلي واده بين زمان وتشتكي قال لك باش زي دسبيك خيراتني بكك عدنان اغاجان بكم وجداني ماركي مريه كك عدنان اغاجان تبخيراتي سپاس كم مستخير داربين وكي ديجي كك كايا يزولي جي سويد بمريه كك كايا تبخيراتي سرچاوا كيك با عبد الباقي قال لك سباس زيور باش هذا ولات فنلندا بمري تخيراتي كولات سلاور زيارة تماشا من هجرة هي برنامج خوش وعارك باش بحماليا كك صالح احمد جنير وجمري كك صالح تخيراتي خير اندال براس سلاورس بو حوالا جرب خيراتوني جميع سرچاوا خوشكا ليلان جي ألمانيا خوشكا كاميرا خوش تبك از تبين مسارة كراني سلاوة كيلتا بكن ليلان خان تبخيرات اسكي خوشم ويتصاب اسكي خوشم جو إيرو بينش فدراسيون بمرنن جي تباي أوروبا أمكارن هالوسطا أخوا درباري كريارا بوشي بولوي دما داوي أمبين هولي ودسبيك از بخوازم هونجي خوب تماشابانان بدن ناسكرن هر یک جوا فدراسيون اي بچرنگي هات دامزراندن وچكار وخبات كر از كك عدنان اغاجان جمتا دسبيكن اجبرتو مزني واتفايز وارن بعمري خواج بريا گل سپاس که ما مستاق باقی و گل سپاس بو تماشاوانان بو گهدارن پیک تیوی و جبوه برزان بیش مگر خلاتی تلا بیتون امدر چهار فدراسیونین کو اویترو بیت که نما برپرسیا بی بله شرف خدك از فراز بكم كقادنا جان دركت كايا ايزوري وقت ولاتكي ولات بروركي وسياسه مداركي مي كيفن بمريي ذاتن بري سروك فدراسيون السويد وامي برسا درباري مساله جي باشي فك عدنان غجان ديروكا فدراسيون دانمارك چند سازيين وهنن كنگي دس بيكر كاروبارن و بگلم پري چنن ويرو راز باورم تو سروك و فدراسيون نو هاي بله سروك فدراسيون حکومت کرد دانمارک ما نوه عدنان آجان کل ودر نویسیه از خلق هکاریه ما از سال 85 هات ما دانمارک 8 جبر کودتا عسکری ترکیه ناشر مامکو درک مدر به ولات نزدیک 4 سالان بشین کردستان یجی آواز بوم روشلات و باشور و روجاوا 85 گهش دانمارکا و خبات خوین کمالاتی بیجا سال 87 من دست بکریه مالا کرد مزران باشه پیشتمه که من نکار از رو بم سال 2001 اینسیاتیف کرد مل دانمارک مزران و حتی سال 2008 جی سرکاتی مدیکر 2008 جی من فدراسیون حکومت کرد دانمارک مزران فدراسیون ما یعنی بری که فدراسیون دامازین اینسیاتیف کرد دانمارک و کی فدراسیون که کار دکر هنگی نخوشی و ململان نابین هیزین کردستان خاص میت باشور کردستان هبون لی اینسیاتیف و کی آلیه که بیلایان نلیگل چیل ریخستان نلیگل چی بشین کردستانی که کردستانی بو سروی بینگه هاتو دامز راندن نزدیک 4 سالان نوروز این هفبش
بإنسياتيفا بدست إنسياتيفا هاتا كيرن كو همو بشين كردستان اللي قالوا همو بارتي سياسي لنا في خباتي دابون لسرپرشيا إنسياتيفا بو نورا داخوازه كات يعني لسال 2005 بجیم داخوازش بشتارین کنگره ها نزدیک هفته که بشتار کنگره اینسیاتیو بود گفتن هم خواستم فدراسیون که دامزین دانمارک و وقتی اینسیاتیو پیشوازی و کش و 2005 فدراسیون ها دامزراندن لی ململانه که مثلا نهیز سیاسی ده بود من ندخواست ام ببینه آلیه که بگیرن یکی بردین از دیگه نبود 2008 کنگره که دو مکر o servi binge servi astı servan prensibin ku Federasyon Kurdistaniye her şerbeşin Kurdistan'ı netne her şerbeşin hem Kurdistan Kurdistan kesin Kurdistan'ı zanın dükkanına ve federasyon bekar biken hizmeti bu hemu layan diket ne kujbutun layık ambeşi Kurdistan'ı o avrujek irudu em xavat xaberdaan kein yani neziki belki 20 nav lisame de hana le beşek kumelin me le alien di le Danmark'ın jimet durun ben de hatun şuna gelek peyndin gelek ve zindin el gelwan le ser Kopenhagen devru ve takriben yazda kumela biçalaki em xavat xod meşinin xavatın ma ve ki hemu diaspora ve hemu xavatın diaspora berbe خواب پرستنا کردانه پیدا کردن دوستانه پشتوانیا خباتین کردستانه پشتوانین نکو ریبر آنجی رینوینی بو کردستانه سپاس سپاس گلکی که عدنان غجان گلکی زانیاری انگرینگ بون یک زانب هر فدراسیون کلچو ولاتی کیجا سالی دست بکری و چند سازی پر ایرورو خباتت کن كاي زول زي بري خو بدم تا تو بري جالك صالات تو سروك فدراسيون السويد بو اللي تشتي زانم في دما داوي هناك وك نلهفيه كي هات كرين و نزانيك دقوتن بلكي جبدو بونو دو بار جبر بارك جي تشو كونغرا هوليري و بارك جي ما نتشو كي جوابو تو نتشو قالوا چه پروبلم چه بود فدراسیون سوئد و چه معلومه بون دوبش بله دنگی تبکم بله پیشی جارکتن دخوازم سپاسیه خو گرم جبو پیشکشی کک عبدالباقی و پیف تیوه بکم گلک سپاس و هر واج بو بینارین کو تماشا دکن سلام و ریز بوان ناویم که ایزوله از کرد باکورم سال هفته و 4 yani beri 5 sal takriben 48 sal beri hatım Süveyde Federasyona Komelen Kurdistan ile Süveyde sal 80 nesil 81 hatta mezrandın az yek şu an kesin ku inisiyatif götü bu piştireji de 4 periyodun 4 demin جدا دا من سروکاتیا فدراسیون کری نزدیکی 16 سال yani دناف 40 سالین دیروکا فدراسیون دا 16 سال من سروکاتیا فدراسیون کری tabi فدراسیون سوید yani به چالاکی و خبات و به برنامه کو داو پیشیا خو دستور خو ریبازا خو براستی دناف دیاسپورا کودا جیه کی گلک تایبتی دیگره جبر کو ام باسا 40 سال بری دکن yani دناف 40 سال بری دا گاوه کیوا هنگاوه کیوا آوتن براستی تشتکی دیروکی بو و ما فیکی ویجی دناف اوی دا دیت yani دمی دا دیت کو او بريار كي جي خدا بو يعني مثلا دستوري مدى هاتا نفسين كو زماني كردي دبي رسمي ببه كردستان ولاتا كي يك ولاتا و برساما يك برسه و بيكو جداهي دناف پرچين كردستاني يعني زراوين كردستاني يعني جي امبيجن جواتا كردستاني كو بوي 4-5 بيكو جداهي ام خنافوان حمود دناف bin çetreki de binavi federasyonu xabatê xwe kirin û xabatên gelekê îja kirin xabatên dîrokî kirin
نها gelek zahmet ku merv yek bahs bikili ez bardikim binarê me piranî ku zanin Federasyona Kurd li Swêdê çû qas girîng bû ji bo diaspora Kurd. Îcar ew ez sernavê xwe tenê dipeyivim ji ber ku ez ne serokê mesulê federasyonê me. Kongre borî de ez ne namzet bûm. Ji ber ku hinek problemên ew ê derketin. Problema ku herî mezin derket jî di nav federasyonê me da mesele berdewamiya karê diaspora bû. Aya em ê dewam bikin ji ber ku 2018 dema ez serok bûm me înisiyatîv girt me civînekî ban kir li Stockholmê bi konferansa Stockholmê ev piştî referanduma serxebûna Kurdistanê demekî pir hesas bû Kerkûk ji destê me çûbû êrişê Efrînê kiribûn di wî demê de nêzîkî 14 rêxistinên ji 7 welatan hatin Swêdê û me bihev re dest bi xebata diya Kurd kir piştî wî jî 5 konferans me çêkirî li Moskova li Brükselê li Kölnê û li Danmarka me çêkir gîsen jî vî dawiyê me çêkir yani 6 ciya me konferansên girseyî çêkirî ew gav hingavê ku me wî çaya avêt bi navê Federasyona Swêd hingavekî gelek dîrokî bû ew jî ji ber ku tarîxa wî jî heye yani di sê cara hewldanekî Kurdên Federasyona Swêd çêbûyî ku diaspora Kurd bînin bahev eva cara sisiya bû teqrîben. Îcar ev hingavê ku me avêt her wa me herêma Kurdistanê serokatiya Kurdistanê kek Mesûd û kek Nêçîr du cara me agadar kiriye xebatê ku me meşandiye û hemû endamê komîte karger û giştiyê me di nav federasyonê de bi vî xebatê bûn û piştgiriya vî xebatê dikirin. Lê piştî kongre 2020 ku kongre dawiyê bû ez ne namzet bûm li wir biryar girtin ku ji diya Kurd derkevin. Yani çîrok bi Kurtî wiha ye ez naxwazim zêde dirêj bikim lê bes tenê dixwazim tiştekî bêjim ku neha karê diaspora tiştekî me hemiya girê didi. Yani çi rêxistinên sivîl û civakî û demokratîk bibe çi şexs bibe çi sazî bibe çi dezgehên ku hene nêzîkî wekê kek Ebdilbaxî jî got 3 milyon nîv Kurd li derveyê welat hene her yek xwe di vî meselê da wekî hevpar dimîle yani dixwaze têda bibe û xwediyê wî tiştî derkeve kesên çalak jî kesên neçalak jî dixwazin di nav karê diaspora de hebe ew perspektîvekî gelek girîng û ku herkes ew hesasiyetê xwe qebûl bike û gora wî hengava babêj. Ez li vir disekim gelek spas. Kaya xemna kezelcem te hinkira westin tebala mikşan ser tiştekî gelekî girîng. Yani îro wexta Federasyona Swêd ew inisiyatîva pêşî cem wê bû ku konfederasyonê çêke an diya Kurd çêke. û piştî kongerê 2020 wa xwe veqetand an xwe vekişand. Çima? Çi sebeb û çi sedem bû yani? Yani sebebekî ku ji me re hatî gotin tuneyl kongre bi xwe de gava min axaftina dawî li kongre çêkir min têkûz kir ku min binêwî xêz kir ku karê diya Kurd ku me bi înisiyatîva federasyona me dest pêkirî girîngê û 5 konferans çêkirî pêwîst e federasyon berdewam bi dikarê ez têda bibim ez nebim problem tuneyê ji ber federasyon rêxistina me li bir herkes xwe têda dibîne ez serok bibim ya ne serok bibim bo min ne fark dike fark nake lê girîng ku di axaftina xwe de min îşaret pê kir ku ev xebata divê berdewam bike lê xuya bû ew destpêkê te kek Ebdilbaxî behs kir ku Tahir Hewramê piştî hat yani digel min jî qise kir digel hevalê din jî qise kir û me jî got em piştgiriya xebata wî em ê bikin lê xebatekî heye ew xebat divê were dewam bikin neyê sekinandin yani çênabin mesela tu xebatekî dest pê bikî 3-4 sal xebat bikî û herkes xwe têda bibîne piştî wîya jî
نابێژی نا ئەڤە چێ نەبوو ئەس خەباتێکی پارەلە چێکم ji bo wî me balawi kişand me bixwe bala tahir hewramî kişand me got tu dixwazî alîkariyê me bikî keremkî alîkariyê me bikî em ê jî alîkariyê te bikin ji ber ku karê diaspora ne tenê şexsayê ne tenê partiyekî yan herê mekî ev tiştekî tevayî wekî min destpêkê got 3-4 milyon insan xwe dixwazin têda bibînin eger em dixwazin pêşengiya wan bikin pêwîst e em jî gora wî hêjayî xebat bikin de gav bavêjin lê mixabin xuya bû federasyona 2020 da gava federasyon kongrê xwe çêkir piştî wî jî biryar dan ku ji diya Kurdê derkevin ev tiştekî îrada Kurdên Swêdê nene her yek ji Kurdên Swêdê bipirse sedî not Kurdên Swêdê ku xwe endamê federasyonê zanin evî biryarî qebûl nakin spas gelekî spas kakaya birastî tiket hindirê mijarê de û baş e yani hêdî hêdî em derbasî mijara xwe yî sereke bibin ez anekek welat nehrî ji Finlanda ez ê pirsa xwe jê bikim kek welat derê ez ê mayka te vekim me mayka te cem xwe girtiye kek welat mayk te cem xwe girtibû cem xwe girt belê يعني gelek xelkê me li Ewropa ji heta ji dervî li hundirê welat digo xelkê me yê Finlanda hema tune ne hema gelkî kêm in gelo ew qas xelk li wir çêbûne heta got federasyoneke hene li wir çêbûye federasyon bêguman ve çend saziyên bide ser hev dîroka federasyona we çawa dest pê kir saziyên we çend henin ew çalakbûna xelkên me yê Kurd li Finlanda bi çi rengî ye xweskatolo ji mer bi gelemperî biaxive û destpêkê jî xwe jî bidinasîn fermo بله êvar baş bû hemû bînerên hêja Federasyona Kurdên Fînlandê dîroka wê digehe diçe dema 25 saliya bîranîna komkujiya Helepçê bi rastî vê demê me hewlekî zêde da ku em hemû alî û Partiyên Kurdistanî li dewra hem kom bikin bi hevkariya rêxistinê Finlandî jî rêxistina aştiyê vê demê digel me dabû bernamekî hêja li Finlandî hate çêkirin bû destpêkek ku aliyên Kurdî yên siyasî û aliyên civaka sivîl jî ji nêz ve hewdû bibînin bizanin ku dema ku em yekgirtî bin em bi hev re bin em ê bikarin karên gelek hêjatir bikin û civaka me jî bi karên wiha şanaziyê dike ca ser vê binaxê me bûna Enfalê me kampêneke vajî û imza komkirinê li Finlandî dest pê kir di sala 2013 û 14 zêdeyî 3400 vajî û Kurd û Finlandî û netewên din jî tewlî bûn li cade û li nav bajar û li cejna û li her derê yanî hewalê me hebûn imza kom dikirin me ew gihandin Parlemana Finlandê vê demê ji bo ku enfal û komkujiyê din yên ku li ser gelê me hatine kirin vekî komkujî li vî welatê bên nas kirin ji gelê me rêxistinên dewrberan dîtin ku bi rastî em ê bikarin bi hewra karên gelek hêja bikin sala 2014 ez dikarim bêjim sala diyalogê bû li Finlandê navbera rêxistinên Kurdî me karî karekî baş bi hewra bikin û dawiya vê salê di meha 12 2014 me Federasyona Kurdên Finlandê ku ji komelayên Kurdî pêk têtin me karî damezirînin û di bîstê wê mehê da dibe 7 salî ser vê hesabê li Finlandê zêdeyî 15,000 Kurd hene rasta Finland piçekê dûr li Ewropaya navendî ketiye lê li bir xelkekî gelekî welatparêz li hemû parçeyên Kurdistanê li wî welatî dijîn Finland larî coğrafî ve welatekî mezin e
لجه هلسنگی حتی باکور فنلاند زیاده 1000 کیلومترانه لکرد لهر دبرین وی ولاتی هنه لبیگمان لباجار مزم نکی هلسنگی ترکو تامپره لاحتی هملینا یواسکولای باجاری وهانه کو کرد جماره کرده زیاده تره و بتایبت لهلسنگی و دوروبر زیاده 8000 کرده دجین اجا لبر صدما کو کرد لدبرین جدا هاتنا لفنلاند جی وها بلابونا بلکی جیلانو بلوی ولاتی مازن بویا حوله هوددن جماره رخصتنا زیده هیا دناو فدراسیون دا جنها سهو 4 کمالا اندامن یعنی لهم باشین کردستانی کمالا مهنا باجارن جدا جدا و جبو ارمانجی جدا جدا هاتنا دامازراندن لما کاریم همو دوره فدراسیونی بهورا کوم ببن سال جاره که کنگره ما هیا شنازی ما هو کو چندین سال از سروکی فدراسیونی بم لی یاسایی که مجی هیا یا رهستنی کو هر کس جمع تنه 2 سال لدو هاو دکاره سروکی فدراسیونی بم مقاصدی براستی او کسین کو جبو کمیته دسته برایوبریا فدراسیونی تن هلبجارتن یان سروک فدراسیونی همو به متدکی دموکراتیک با و به دل گلی ما با یعنی امنا خازن تجاری کسک به دست نشان کردن بو رخصتن کی رخصتن و تاخو جدست ده وقتی کو آلیک لدر و بخوازه هند کسا دست نشان بکه بو کمالایی که رخصتن کی برای با اجا لسر برسا جناب ما یعنی در سال 2014 کو فدراسیون ها دامازراندن فنلاندی یکی خالی کو دستور رخصتن دهاته بو من گفته بو خبات من نابه دستور فنلاند راوسته بیستیا گلی کرد دیاسپورا برخصتن که هیا کو بکاره فدراسیون جدا جدا لبالات جواز للدورة هم كون بكا وبتهايب لأوروبا هم بكارن نودن ريخو بشينن بو يكتي أوروبا هم بكارن پيوندين بهيس شكان لقال ناواندين برياردر وجهاندنا دنگي كردستاني بهمو دبران جلسر وي بابتي بشتي 2 سالا مسردانا سويد كر ويدامي كيا إزول سروكي فدراسيوني بو از بار که مها دازدی بو ما کنگره خو یا سالانه و سردانا فدراسیون سوئدی ما به هورا چکر لوی درجی از بار که ما بو دست پیک بو چه بینا پیوندی دیگه فدراسیون کمالین کردستانی لسوئدی و پشتی دمک نزیده و کنفرانسا استوکهلم چکرن و حتی روزی بشنازی و ام به هورانه و از دکارم ویجی بیجم کو برای خبرت دیا کردی مجلک باش کاری ام فدراسیونن کو لبان ولاتنا هاتنا دامازراندن ام هودو ناس بکن ام جلک باش هودو فهم دیکن ام دزانن فدراسیون جبوچه مرازان جبوچه آرمانجان هاتنا دامازراندن و ام چاو بکارن او خبرتا کو ام دنا ولاتن جدا جدا دیکن ام ببن آستکی بلندتر لاوروپا بلکه حتی بکن جهانی جی ام بهورا کارکی باش بود جواکا خو لدیاسپورا بکن داستایی که دا لی داستات نجی بو برجواندی کردستانی و لوبیا کردستانی و گهاندران دنگی کردستانی به همون آوند بریاده لجهانی قال لك اسباس كك ولات براستي از سوربرايز بقول بيجن اوقع هجمارن كوملال جمو هنن وجميج بخباتك باش كريه السر مديا قال لك ندهت خويا كريج بربيها بما برسا خطوت كرد فنلندا هنا انتنا وشما نتشالاكن بهر بيجي والله يعني براستي ديروكك جي ديروكا خباتي لجمو تشي بويه بری گذارم جمع میوان خوی چارا از خوازم سلاو و ریز خو و میوان خوی جهمی تماشاوان بدم خویا کرن سلاو و دگهن شواوجی خوش براستی کومنتاری و گلکی بالکیشن امل کومنتاری وجی وگرن بس هنکی امتیک بالمجاره خویا سرکه
سلاو رج بو تفاهنن بيجومان هميجي كسن روشنبيرن سياسة مدارن ولا ترورن ريز وحرمتها مجوة تبارهية زبالة خبرن كك صالح أحمد نرويج هوالي مي فدراسيون نرويج كك صالح يعني وقوام دبينن لفنلندا للسويد للدنمارك ذاتنين ما بين سر ألمانيا جميج بديروكا كوا دواري فدراسيون دهية شما ملو خلكن نرويجي انكي الباشمان وما بدرنجي ما فدراسيون خلدار خزقلو تاق هدارية السربي مسألة هنن وباشو تجمر بيجي كنجي فدراسيون لنرويج شيبو وچند هيز چند سازي لناب مدهنة كرم بكك صالح بله که باقی ورباش خیراتنا حوالت برز دکین سری رز و نوازش دادنین بو شهید کردستان سرخوشی القربانیت کاراسات سرشتیا باجر هولیر دکین هولیر پایتخت که عبدالباقی اسوک کارگر فدراسیون کمال کردستانی لنرویج ما سروک فدراسیون که عطمان مختاره مخابنی و نخوش در کت ابرو که درنگی و تلفن آمده رو گوتو بجدار بید بی برنامه دا در اسلاف و ریج بو که عدنان های براسی مجبیر کرن وی بیجن تماشوانن مسورت یوج دا خزبو پوستره گلک او بانا لیبرتو هاتی شوناوی تگرتی گلکی که فهمتی که صالح فرمو بردوام که عبدالباقی از صالح احمد باشور کردستان سال 2000 هاتم ولات نرویج کارو چالاکین فدراسیون الویری استکارم بشم دو جرا فدراسیون هاتی دامزراندن الولات نرویج بس مخابنی و ململانا سیاسی اف فدراسیون ها سر نگرته و چو بگهوی نبیه بله اف 3 ساله فدراسیون کمال کردستانی هاتی دامزراندن نرویج دو کنفرانس تخاکرینه 8 کمالن کردستانی بجدارن گلش هر 4 پارچن کردستانی و کار و خباتن ما مخابنی ول سر به مثلا ویروس کرونا ام نشی اینا چالاکین یت مباشر انجام دین الا کمبینت مجهاد بین کرنه پرکا آنلاین یتاتی نکرنه و کار که همی ولاتی تقریبا نرویج بتنیل همی ولاتی یاتی انجام دان و ام کار دکین بو دست اینانا و مافن ملت خواه کار کردن اما خدمت کردن که بو رواندا کردی بو دوزا کردی بو جر آلای کردستانی اما استکارم بجم موه کی دریجه کو ام خدمت دیکن کل سر خبات بکن بو سر فدراسیون خواه فدراسیون مجی پیکاتیش 8 سازیان و من اشارت بدای و ام بردامی سر کارش حالا کیان خواه ویدارین کو کاری که باش بکن بشه بکن خدمت اجلو نشتمانت خواه بکن قال لك سباس كك صالح برسي ما باشرة من سر مثلا هولدانا كك طاهر هورامي من سر باخبين وشما ام وك فدراسيونا نرويج منكت النابو هذا از التفا قرب كك صالح انا بري خو بدن خوش ليلان خان تبخير هاتي ما يكاتب سازيفك بري هرتشتي فرمو ليلى خان يعني ام دزانين رافندا كرد برترين ان هجمارة مزنترين لألمانيا يعني وهون وك جواكا كرد لألمانيا براستي كارو خباتا برشاوه بالكيشه جميج بكار دكه وكاركي باجي دكه ذات الفدراسيون دماغو دست بكر مجبور يعني بيشتي فدراسيون اسويدن بهيسكو فدراسيون دي ألمانيا جهية ذات انت سروكا سازية كيه لباجار جيسل البارم وكي ديجيت يك بريفا برا فدراسيون الألمانيا قالوا تكاري انكي ديروكا في فدراسيون اجتماشوانا بدو ياكرم وباش اجبر صحتها تزبار نباشي متداويش تجينا يكم دنا مدى قرقت يا بيشي بانا لبري ما هو بيان اتفاقك اتباع خبر وكان برسي خوشتا بكن اگر تو خود بینه باش تبن بردوام کن تو خود بینه باش تکارجی پشتی در سبا تو هره فرمو ليلى خان بل سباس كيك عبد الباقي وقلت يعني وقت مدان أصين
السروكا جواكا كرد لألمانيا جواكا كرد كوملك نافندك أوجي أندامي فدراسيونا جواكا كرد لألمانيا جواكا كرد لألمانيا صلاح نوت وحشتونه حزار ونوت وحشتونه هاد دامزراندن شخو بري بنجهاوي هبوي أو جواكين ماي كرد بون كومل بون نافند بون إيجو بري يعني بري إيه خند كوملي خندكارا بون إيه كاركري كردستان ويشا ويدمي هبون خدان هاد دوي سالي ده جواكا كرد لألمانيا دامزراندن جوي دمي ده يعني جواكا كرد هر كار وچالكين كردي دكرن وان سالي داويش ده 2013 بشويكي نو بشويكي بروفيسيونيل كت كاردش بو خدمتا كرد ميل ألمانيا بشداري ان بروغرام انتجراسيوني بو ايجو يعني هم جاليكي بكردي خوا درباسك في جواكي تظاني يعني ألمانيا وك ولاتكي بنابرية قالك بنابرتيني دي إجا أب يكجي دبسة دماغو نخوشين جواكي تشيدبن يعني وك برالي جواك تشيدبن وك جواكين قرتي دناف جواكي مظند تشيدبن جبو بيكي أب بروغرام انتجراسيوني هي جواكا كرد درباسي بي بروغرامي بو وحكومات أو باوري داي جواكا كرد جو يكم فدراسيون لألمانيا ده جو حكومتها ألمانية وفينانسدك دريا أمجربين بألمانيا ستركتور فوردرونك الكردية يعني هي بارك جبري انتجراسيوني فينانسدبه جو خوا پیش خینه سترکتورا خوا کارمندی خوا کاروبار خوا تشتی خوا به بقدینه و هم جی حکومت یان جی حکومت هریما چه پروژکتی وانا هبن ددن جواکا کرد لألمانیا جواکا کرد یعنی کاری وینا هاتی ناسیم کاری وینا دیار بویه یعنی سالي بدهان وركشوباج جوانا جنان كردي ألمانيا رچيتك اشتر بيجم چه بيرانين چه كاري جواكي هبه جواكا كرد لألمانيا دك ام نوروزي وك نمونه نوروزك برفره محرصال چيتكر لبرلين البايتخت ألمانيا أو نوروز ما تشتكر برانياويج بو ألمان إيجو يعني بين نوروز ما أماده ببن وهم بفيريه ما جبو دوست حوالي مي ألمان زيادة ببن أو نوروز بيخترا برانياوينا مج وزيران بانا يا سروكين هريما بانا برلمانتوري ألمانا بانا ميوان كونسولي نتوين دي ولاتين دي اللي برلين رودنين وك إسرائيل وك أمريكي وك يعني أو كونسولاتي قول برلين رودنين دهاتن نافج نوروزا جواكا كل مخابن أب هردو صالي داوي هنكي كلمة وك هر سازيكي كين بوي اللي وقوم قوت يعني جواكا كرد لألمانيا تناسين لبا ألمانا جي وك فدراسيونك ألمان كرد جبو خدمتا كردي لألمانيا بس جمارة كردا وقوت جمارة كردا يعني تشتي ألمان بي ددن ديار كرن دبن 1,200,000 اللي إيما الجور لكلين ما جمارة كردي لألمانيا يعني دورة 2,000,000 هنا بله ليلى خان برسك هي جو خلقت مي سوري ويد بيجي برسك بلكي جبو تبع تايبت خوش كان فاطمة يوسف محمد بيجي دبيجي تشتهم دكون شخور دكن بس جمر بيجي الكاوة تشيج كردارة بقلمبري وبتايبتيش بو كردي سوريا وتشكري هو خلقش دربي ولات قالوا ايش وازاري ما وقهان بيه جواكا اوروبيان
تكاري بحسابي مسألة بك يعني أف برسكولو الجماين ولو برفري مرون كارب دبي مرو زانم بيش تخوازي يعني تشاوا عليكاري وكرد أم كتشجمتين دكن يعني دول نابند عمل باجار زيجن تبقوا كورونا يعني درفت نادي وتشالك يجباكي أنا تشنادي ليه قال لك بزافكر ببلدير تكريكر مجو أم تخازن يعني جبينك برجوك أم تشيكن وهم أم رجع على خوي نتوي بيروز بكن وهم جي أم دجي باكرياري أفكسن هوف إيجو زارو كي مدربينن جو على ما بن بيك دكن أم دجي وابسك راوستن وأم بدن خياني كرن أم دجي بكارين وما تشيكر يعني باجارينا ليه يعني تشوا علي كرد سوريا ناكن أم لبيدك هر كسي كرد هاتن بيدج ولاتي ما رجعوا كردستاني ما بهر شيء ويا علي واكر الولات زحمات دستي مناقي وانا يعني أم ديسا جي تشي علي كاري هبم خدمت دن باش صحتها إن شاء الله باش تبي بردوام بكم عن زي تفسير باش هر بيجي أذكرهم في برسيشتا بكم باش زي درفتي بدن هذا يعني هون وقت هجمارة هري مزن يا فدراسيونا يا خلق ألمانيا ودابون دور خواه ويرو أف هولدانا يا كطاهر هورامي تشيبو شما هون تكلي في بروجي عمي نبون وقال أو باند كبروجيك نتوية وفا بشتغانيا كت مسعودجي ورقر لهوليري شما وخب بشتكوهكر آنجي شما وتيكلي بير نكر هون نتشو بير أري جواكا كرد وقومقو فدراسيونك سيه نابند اندامي ويهني يكجي نابند دامي باجاري مي ام سي نابند قو ام اندامي في فدراسيوني هنا ام تشاوا بيش كتنه تشاوا ام بونو يعني وك بردفكي كردال ألمانيا هم بري حكومتي جبر اف يعني اف فدراسيون بلاني ما هن ستركتورا ما هي ستركتور هي اقوى مسر كاردكن دسبيكي جبو ديا كردجي يعني ام دسبيكي نب ديا كردجي رابون يعني دصالا گفتگو ما ذكر تاقوم جيان بريارا جو ام ناف ديا ناف كونفدراسيونا ديا كرد كevin او جي يعني برانياونا مو كي ممت تغير دي مسر كاركر جو ام ناف كونفدراسيونا ديا كرد كevin جبج مارغون يعني اجمار هات گوتن جو يعني كردستان جي به كي تخازه ما جي دي گاوك باش راستي ام كاربن بگن هبدو هاي مش هبه باش ام كت ناف فدراسيونا ديا كرد كاكي طاهر هورامي هات كاكي طاهر هورامي تبلاني خو ديار نكرن تكاري خو سيستما كاري جو بكار بك تشاوا تشتخوازه نداخو يعني كرن و ام نكارن يعني ازنا يك تنم ارز دي كوميتاري ببريدم بس استنن كان برياري بدم ام دوجين كان برياري بدم دفيكو اف كوميتا قشروني تبرونين وبرياري بدن وقتا تشكي زلاج مارتنا بمني كان ناكبن ام بيغا بما قال كي بيروسكر غاباغو اف غاباغو سروك مسعود برزاني خوسغو رافندا افرج رافندا كرد لاوروبا الدياسبورا تشتكي سازيه كي دامزرينه ام قال كي بيك كيف خوشن ليز او ميشانيزما بيك هات كاركرين او كسي خواستن دامزرينن يعني از بينم شويه كي نبزانه بون نا بروفيسيونيل كاركرين لي ام بفيغا بيرانا بشغريه جيتكن ام علي كارنجي لي اف يعني تشكي زلاج مارتين نخيا بو او بيواني جو خلق بيج مارت يعني بيهل بجارتن وبرن ويدكي ويكون غري بيواني نبزانا بون نا يعني او كسانا نديار بون كسي وناس نذكر كاريوان نخياني بو باش ليلى خان اشكرماتري يعني
دیالوگ بنابرا وەک فدراسیۆن و کەکتا هەراورانی چێ بوو ئەنوکاو نێوبێن هەولێرێ هونێت پێکلێ بمەر بکەن هونێ کار بمەر بکەن ئانا ئەدا خۆش وەرهاتکردن ئان نا وە پشتگوهکردن نانا جما نەخواستن یعنی وەک تشتێکی بزانەبوون خۆ دووری کەسێ زانەکردن یعنی ئەف کار کارێکی زانەبوون ژێر بێتەوە تکاری بە دیاسپۆرا گشتی بدە هەردوو زانەبوون ژێر دەبێت ئێخوا دووری مەدکردن بەس دەستپێکێ هات جەمە مە پێشەوازیاوی کرد مە پرۆگرامە بەرفرە ژێر دانی مەگۆ ئێمە ئەڤ ناڕینامەی چاوا کار بکە گاوێ خوا یەک دۆ سێ چار ئەم دبینن ئەف گاوانە گەرێک ینی برێڤ هەڕن ئەم ژی پشگیریاتە دکن بە چه هاوی چاوا دخوازە چاوا هەماتە دەست پێ کرد ئەم بتەر ئالیکارن بێت تشتێکی ناخوازن ئەم خوازن ئەف کارایە وەکی بناوێ بەرگەها بەرزانی ئەم پشگیریاتە دکن و ئەم دخوازن ئەف کار سەرکرد لێ پشتا خۆدامە و نەما هات یعنی ئەمجی کاری مە هەیە گەلێک کاری مە هەیە نکان گەلێکی سپاس لەیلان خان ئەزێ بەرێ خۆ بدەم کەک عەدنان ئاغاجان کەک عەدنان فدراسیۆنە سوێد چوون لەگەل کەکپا هەرهەورامی و چوون کۆنگەرە هەولێرێ هون وەک فدراسیۆنە دانمارکە چما هون نەچوون پێرە بەلوچە ئاستەنگی هەبوو چما یعنی ئەو پەیوەندی لەگەل کەکپا هەرهەورامی چێ نەبوو و هونجی نەبوو بەشێک جێ پرۆژەیاوی فەرمۆ دەنگێمی گرتێ سپاس مامۆستا جان پرسیارە gelek balkêşe gelekî baş e û ez jî gor zaniyariyên xwe gor qudreta xwe dê bersivavê bidim ji bo hemû bînerên hêja jî tiştê ku ku veşartê neve ne ku careyekê vekî çendîn cara me ser vê mijarê axiftiye rêzdar Kektar Haramî wextê hatê Awropa naverasa meha neh bû 2018 2019 biburin hat û camerekê hevalekî lêre got Kektar dixwaze gelte baxve min rastî nasnekê nidom karte herkiye û kî nemişa nedîtiye jî min got xêr e got li mesela federasyûnan û rewanda Kurd min got pirsiya min nîne pirsiya me yek federasyonê ye ez tinê naxwazim gel Kektarî naqarê min komîte ceman komîta federasyonê em çûne xwarê cihekî salûnekê me xêr hatin lêkir Kektar karta xwe derêxist te navê Baregeha Cenabê Serok Mesûd Barzanî ez hatime û ez li karê diaspora ve mijûlim karê rewanda Kurd ve mijûlim ji bo ez hatime min got xêr hatî em çi bikin ji bo te tu çi dixwazî got hatîme hindek malûmatan zaniyariyan li ser diaspora Kurd berhev bikim ka aya li welatên Awropa û belkî derendî jî Kurd çi dikin rextinê wan çi ne xebatên çi astê danin û aya mecalê rewandeke mezin heye ku em bikarin piştîvaniya welatê xwe û Başûrê Kurdistanê Kurdan Kurdistaniyan bikin û nimûne Ermeniyan dan nimûne Cûyan dan Yewnaniyan ewan heme diasporayê wan hene heme lûbiyê wan hene bihêzin tesîrekê gelek baş pozîtîv bi asla cîhanê da li ser welatê xwe dikin alîkariyan dikin hiç pişt bi vê heye ji bo min cihê şanaziyê bû yani ew hedefên ku diaspora yani bibêjin taybeten federasyona Danmarka ji wekî Kekvala jî bas kirê yani yek wan hedefên me jî ew e ku em diaspora Kurd li cîhanê bîne bahev alîkar yani li gel wan binasîn duem em beşê yani du astê du ez du waran da bînim em wek Kurd yani du erkê gelek giring li ser pişta me Kurdên diaspora hene yek em xwe wek Kurd biparêzîn çanda xwe kultura xwe zimanê xwe heyfe yani piştî du sê çar nijderan nifşan neviyên me bêjin welahi bapîrê min Kurd û an dapîra min Kurd bû em bikin vê biparêzîn duem em bixwe dostan hevalan peyda bikin me dijmin gelekin me pêwîst bi dostan heye sêyem jî bi şêweke aktiv organik em bikarin piştîvaniya hemû Kurd û Kurdistaniyan bikin li hemû cîhanê navê da Kurdên Xurastistanê
خراسان جهنه کردین لبنان جهنه کردین هر شبش کردستان هنه یه سوریه داکیان هنه یه هم در جهان هنه هدف هوا بو ام پیچه خوش من بوهات ناکیدار مگو ام گلک به شانازین ما بحث فدراسیون خواهی کرد که یاد ادام از راندن چی کار کریه و چی نکریه و ام به چی و مجولین و ام پی گلک به شانازین که دانمارک یعنی آستا بلند اما گلک خبات کردن یعنی چندین خبات مدرسه جاده وقتی ایرشین داعشی وقتی گلیدی یعنی ولایت که دانمارک سروکی پارلمانتوی سه وزیر در و یه دام یه برو پیش وجی هات سر جاده گوتار پیشکش کردن اگه نتونه حولامنه یا بس خباتا کردین اروپا یعنی دانمارک کو او باوردان کو سروکی کویتری سروکی پارلمانت بیر سر جاده گوتار کی پیشکش کردن مبنا بس کردن که دال گوت از راپور خو پیشکش جناب سروکم باشه برسه وکی بدم هوا کیف ما گلکات داخل مذهب بو شو او خبات دیا کرده مدرس فکری مبحث ویجی کر لبن چاودیریا باشور کردستان ایده بو اوا چیزی که و شرط نینه نینه رایدار این باشور کردستان لیستره و حتی داویر گلوان کنفرانس همون اوه که هم تیلا بود و هرچند اکتیو به دستی واندا نبو جامعه هر دمجی تکز دکرن که ام وقت میوان چاودیری درینه لخبات یاویه اینسیاتیف یاویه این رویدن به ایشن لیره شکه آیا ام کردستانی نه ام کردستانی نینن ام حتی به گوشش خوشک نادین ام کردستانی نه دو جزانه گلک بینر نجن هزدانن دو خط سیاست کردی هیا خطک او که استراتژی به کردستان تازه ولایت کردستان سر خوب نبوده قبول که حالا پیروز کردستان و که حالا خود بینه زمان کردی و زمانی که بینگه هند بینه خطک جهه داخل استراتژی ناکتن داخل حالا کردستان قبول ناکتن و بوان ترکیه بون و سوریه بون عراقی بون ایران بون بنگه ها و وید بیجن اگر کسی حمله بود دولت کردستان ام کردستان که نه گولا خوینه ام رینادن عراق ایران ترکیه پارچه ببن دابش او خطوانه ما چه گازنده مسروانه تخصیل مسروانه لیچی هیوی ما جوان نینن هیوی ما این کردستانی نکو لسر نرخین پیروزین کردستان ده پاریزن لسروینه لیم ویجی تکز بکن ام چه جارجی ناخوازین ریجی نادین نه پارتیه که سیاسی نه کسیتیه نه بهریمک دستات سر دیاسپورا نه یا ایکیه یا ما همویانه که ویلدان سایم باید بین هر چه نویسو بود ام کرد محتاج حقوق اینه بو ما حقوق لازمه بله هوان حقوق ما لازمه اگر ام ری حقوقی نکن ام خبات خود به ریگای حقوقی نکن ام در دوستی خود به ری حقوقی ناس نکن ام برش کردی به ذوق و کیفی ام بزورا پاران ام بزورا تشیدی ام چیش مثلا شهر سر نکن و حیفه حقوق بوما ایرو جی لازمه دستو بیجی لازمه جبوما همیان نتونه یک من ندیا کرد جبو یک تو بیجی دیا کرد چه مال اولیره نبو اف هر وقت که دیا کرد این فدراسیونا دانمارک دانن روزی اول بود ما خباته که بعد 4 سال ام خباته که دانم ما خباته دست بگیریه اف خباته کردستانیه اف خباته دیاسپورا کرد انت باهف بنگه هک وی هيا بنگه وی به فدراسیون پیکیتن فدراسیون به کوملان پیکتین کوملاجی هر کوملاکی دهان بگیره و حتی صدام بلکه اندامه توی هنه بنگه هک زمینک جبو تمثیل هی داره کار و هسا نه کار خوشمیرانن نه کار قهرمانانن چیروک ما دو بحث روستم ازالتی تکرین لی اوه چیروک نینه اوه رحالیته اگر تو بخوازی خود پیشاندانه که تو خود بخوازی شانده که بو یک اروپا بشینی آن نوروزه که آن در که ویسر جادان و که خیانت کرکو که مهات کرن بیجی اوه رد بکی بوده پیوست انسانان هیا بنگه که تو بشه بیش کمالان اندامتان بینی سر جاده بکی هواش لنکو 4 و 5 دوست کو احباب کو هفت ناس کن بوان و اویش ما پیکی ناقتیه و ناقتیجی جبوی جب ام ببیله حالی رو نبون داخل جمان نهاده کرن تشتی ام گله جی پیتشیم یعنی به همه آلیان ده حودان کو فدراسیون دانمارک جی لناف دیا کردی نمینه یک سر تماس من نگرتن چون زانه حلاسته که من آشکره بود
لتماس حوال اینکه ناف دیا کورد دا جیگیره سروکی دیا یه ببره فدراسیون در نقطه فدراسیون داخل شده کردن یعنی خال ناف دیا کردی خبات دیا کردی نمینن و بکشن به لایان بمینن حتی که تشتک زلال به کایا چونکه خبات دیج ریدانه خبات دی ریدانه صبح دی 2 3 4 10 خباتش بینره نابیته و آسته کو نابیته معنی کو هر کسی خبات خو بسکنه جبر کو احمد تازه دست بکی یه ج بیروت دست بکیتن آنجی عبدالسلام و تهران دست بکیتن اون نابن ما خبات های ام دیکن ام درو بردام کن بروی که ام تلا نبود لی دور ما زدرین کمک میا اندام هبو دومایی که دست خوشوار را گهاندن او يعني كاك عدنان ببوري كاك عدنان بله كاك عدنان ببوري الواقع بهم خلكن جموا كردين دانمارك چون کنگره هولیر حاضر بون بله 4 کس شون جو کوملک اندام فدراسیونه کوملکی سر به حزب سیاسیه پارتی که سیاسیه داوی خوان را گهاندن سروکی و کومله یعنی چیزی که و شرط نه اگر پیوستی بی او حرمت بخوشی او آفرد بخوشی شیوان بستوان بدهتن گو از نه اندام چه روان دانم لی داخواش ماهاتی کرن از دو خوازم بشمه وی کنگره لی از لسر اندام یا خواه یا فدراسیونی بردوامن تو چی بیجی مگو پرسه تو نشیج مبکی از شخصی که موکیته تو انسانه که سر بخواه تو بخواه باشتانه هره از ماکوی نابینم از ماخون نمیشه برکو اوی پیواجوه فدراسیون وک هدف بخواه گرتیه دیاکورد وک هدف بخواه گرتیه تک بیرون آیا بخواه کریه هدف ام ندیج وانین ام ندیج چی رخصتن دینه لاوروپا غیر وانه پیواجوه دیجی هنه پیوندین مگله گرم لگل وان ام چونه کنفرانسی توان ام گذارم پیشکش کن ام سر اینترنت به هر جوینان پیکتینین بلکه هنده واران دا ام وکف نافکرین هنده واران وکف فکرین لی دیالوگ ما بگرمی بردوامه چی مال گلوان نبه یعنی ما چریل کسی نگرتیه بلویجی که عبدالباقی 5 ماه 2 ماه 5 من نامک بود جناب بو سروکی چی بگیم ببورن بو رئیسدار طاهر اورام هنارتیه ما گوتی فدراسیون وک دیا کشت نه وک فدراسیون وک دیا کشت من نامک نار مگو ام دخوازین دیالوگا که دیگه دانین چه تخوازین یعنی هنده در دور تلویزیون گل پارتی سیاسی گل شخصیتان تاخوبن بحثی به مسئله کن ام هینه ام بنگه هکین برسف نهاد حتی ای روژه او برسف نهاد یه بومه جبوه که وقت فدراسیون دانمارکا ام لگل پیواجوه نینین و که مثلا راجع بودی نهجی تگز کن ام دیجیت یا چه رسم سیاسی ناکین ام دیجیت یا چه خباتان ناکین لی ام پشتوانی یا چه خباتین که بندگورمه سر پیوان دموکراتیک نبن بگورمه خدمتا نتوا کرد بگشتی نکد بگورمه خدمتا خباتا که نشمانی نکدین ام لوگی خباتا نینین ام دیجیتی ها ناکین دجمناهی ها ناکین لی ام پشتوانی ها ناکین ها داره مذکریه بلی که عدنان زبین سروی پرسیجی زبین سروی پرسی لبلیگ تماشاوانی مقالك پرسا بکن از وی پرسیشته بکن و پاشتش کایا بکن بحثا لوبي تكرين دميكو هاجرافندك لوبي كي لدارخه دفي او مسألة بنعرض يعني نقل كي اشكال نكبه دماغو هات كرين وكاري خو خباطه خو كر او بخب خو كاري ويدي دخو يا كرين بو او لوبي كه قال خورت لفر جنجا شكر بهفرجي دبي راسته ودبي مسألة سياسي جي نكبه مسألة كسن بنابرنگو جميج بالفرنگو سربورا واهي كسن اكاديمين كسن جو بري واهن او كارن لو بكيشيكن تو درباري به مساله و ناف ديا كرد و داي خويا كرن انجي بشروجه بالا ودهيه مثلا ما مسابقه پرستادگم باش فهم که بیتون یعنی بو پاشروج آیا من مجال هی ام دیگل وان پیکاتانه کار بکن آنه او آنه پرس نه او مسألة دوباره که می باش فهم نکردی گفتی بله دبی لوبی وقتا تی چکرین یک خواشکره ناکن و وام لوبی چکری لوبیا کردی لا اروپا ما چکریه دبی دوی مسألة بن عردیبه مسألة سریبی يعني
لێ وەک دیا کورد پرۆژەیەک لەجەم دیا کورد هەیە پێشە ڕۆژێ دێ لۆبی کێچێ بک و کەسێن ئەکادمی بالی خۆبین و کەسێن تەجریەک بۆ پەرێوان هەنن و کەسێن چالاکارێ لۆبی کێت پێشە ڕۆژێ بکویانی دیا کورد ببێ لۆبی Ez beni her rêxistinekê bi gavekê biçûk dest pê dike. Gava bi gur min ez pê barim bi gur hevalên min jî pêngava damezanina diya Kurd pêngava diaspora Kurdiya herî biçûk e wê dest pê dike. Yani em aşiqê hin deyînin 4-5 federasyon bêne bahev wekî ji hev hezkeran salê carek li nexwe çaqawekî vexwin keyfekî bikin bêjin em federasyonin. Me pêwîst bi vê nîne. Hedefa me lobiya Kurd e. Hedefa me damezanina diasporakê gelek bi qudret e, bi hêz e, ji ber ku 4-5 Kurdistanê bin destê dijminin dan. Beşê herî azad başûrê Kurdistanê ye, lê em çi car nizanin ka serê subê kî dê bombek nav serê me biteqe. Wê ji Baxdayê bêt, wê ji Tehranê bêt, an Enqereyê bêtin, an di Şamê bêtin. Em bi xeterê danîn. Pêwîstiya me bi vê heye, bi hemû aliyan da. Ji bo yekê diya Kurd divê bibe bêgehek an hedefa me ew e ku em diya lobiyekê gelek bihêz li cîhanê ava bikin. Hedefa me ew e ku hemû saziyên Kurdistanî bêne temsîlkirin. Hedefa me ew e ku komelên mamostan, komelên doktoran, komelên pizîşkan, komelên mühendisan, komelên çi hebin li hemî derê cîhanê evene bêne rêzkirin, evene li bin çatrekê bêne bahev piştvaniyê hev bikin. Diaspora bi 4-5 federasyonên Avrupa nîne. Me aliyê dî Atlanta heye, Amerîka heye, Kanada heye, me Avustralya heye, me Rûşata navîn heye. Em yani Ankara, Şam, Bağdat, Tehran, Kurdistan nînin ew diaspora ne. Bi milyonan Kurd wandaran dijîn. Rêxistina van Kurdan e, rêxistinekirina wan e, o daweşkirina vê xebatê heye nav da. Yani ev ne ji beşekê ye. Wekî min bu cenabê te Ernstî bu guhdaran jî pêngava diya Kurdê pêngava herî yani qetreke dilopeke ji vê derya diaspora Kurd. Lê derekê tîmû dest pê biketin. Gavekî dest pê bike. Vê gavê zemîn lêre heye. Vê gavê li Awropa Kurd gelek konsantre bîne piraniyan wê derê heye û mecalan heye. Kumelek damezanine, federasyon damezandîne, rêxistinê wan hene. Ev mecal lêre dest pê biketin lê ev e berbalav bîtin. Ev jî eger em bi hev rabîn dê bibetin. Bin sêrafan abî. Gelekî spas kek Adnan ez ê berê xwe bidim kek Kaya Zol. Kekaya berî demekê hinek ji revenda Kurd an ji sentera revenda diaspora Kurd degem bêjin ya gol hewlêrê hatibûn hev xas bi taybet ew federasyona Swêd digotin çima diya Kurd xwe aciz dike. Diya Kurd beriya ana kek Mesûd pêşwaziya wa kiriye. Îro ro pêşwaziya me kiriye ma çima ew acizin îro. û di daxuya kirin jî digot pêşerojê heger hat û çêbû em wek revenda Kurd, sentera revenda Kurd ya diaspora, konfederasyona diaspora û wekî dijî diya Kurd em karin bi hevdûr kar û xebatê bikin. Tu wek siyasetmedarekî û ew qasal tê serokê federasyona Swêd bû. Gelo ew imkanî heye yani ew derfet heye got em wek diya Kurd bi vê sentera revenda konfederasyona diaspora em wa bi hev kar bikin pêşerojê. Fermû. Sanî ev pirsekî gelek giring e. Lê pêşî ji bo ku em evî meselê baş fehm bikin bînerê me jî temaşemevan jî fehm bikin dibe hinek xal ez behs bikim. Yek ji wan mixabin di dîroka Kurdên siyasî da demokratîk da kulturekî gelek xirab çêbûyî va sîçel salê dawî da yani navên girîng weke em bêjin Kongra Civak, Kongra Kurda, nizanim konfederasyon, federasyon, nizanim edi yani deha nav hene hinek wan nava bikaranîn îjar xelk nizanî kîjan nav kîjan nav. Li vir jî tevliyeviyekî çêbûyê em dixwazin yek diaspora rêxistinekî diaspora ji bo hemû diaspora çêkin. Em naxwazin sê çar
rêxistinên diaspora çêbe paşê bevre hevkarî bikin. Ev tiştekî gelek xelet e û nemaze ew ê ku yani bi navên gelek giran baha hereket dikin dixwazin van îdaya bikin xuyayê yani çu qas nezanbûna wan jî derdikeve ortê. Peşî yani konfederasyon ji federasyona pêkitê. Ew ê ku çûbûn hewlêrê nav wan de hemû şexs bûn. Sanî komîteyekî çêkiribûn li hinek welatan û ser navê wan konfederasyon çêkirine ev tiştekî ji xwe ji destpêkê wekî pîvan, wekî prensîp tiştekî şaş e, rast nine, tiştekî nehukûkî, tiştekî derew e, tiştekî nerast e. Wekî din jî derheq kar û xebatê diaspora diya Kurd xuyayê ev Tahir Hevramî û ew ê ku li dora wî ne agadariyên gelek nerast, agadariyên derew ji bo Serokatiya Kurdistanê pêşkêşkirine û wan heta derecekî em karin bêjin wan xapandine. Ji ber ku ev xebata ku me dest pê kiribû sê-çar konferansê ku em têda bûn sernavê Kek Mesûd û sernavê Kek Nêçîr berdevkê wan hatibûn, axaftin kirin, piştgirî kirin, piştî wî em çûn hewlêrê ducar me hevdû dît. Yani eva ne ciyekî rekabetê ku pêşwaziyê me kirine ana jî pêşwaziyê wan dikin çima em aciz dibin. Eva tiştekî îşê zarokan ninive. Em behsa diaspora dikin, 3-4 milyon insan têdayê û diaspora Kurd bi xwe jî dîrokekî wî heye. Niha her 5 salî dawiyê ez bi xwe yek ji wan am ki bi çavê xwe dîtim di jiyana xwe de mi dîtî çawa bûye li Swêdê. Gelek insan hene bi sedan bekî yani bi dehan set insanê wekî min hene, qadroyên wekî min hene ku xebat kirine di welatê xwe de û bi imkaniyetên gelek qels yani tiştekî zayıf destê wan de tiştekî tune bû, zanebûn tune bû. Tenê hestekî hebû ku ji bo welatê xwe ji bo doza Kurdistanê alîkarî bikin, mekiriye û mekarê baş kiriye. Potansiyelekî gelek mezin çêbûye li diaspora Kurd û tecrübeyekî gelek mezin çêbûye. Ew kesên ku bi sedan insanê ku ez behs dikim aktörên vî xebatêne ê diaspora yani ê vê pêvajoyê ew eger kongreyekî bi navê diaspora bikî tiban wan nekî ew têda nebin ew ne kongreyekî diasporayê. Em hevdû naxepîn yani kes nikarin mesela ew dikarin xwe bixapînin. Em zanin mesele çi ye. Ew ê ku çûnin li wir bi xwe jî sedî pêncî sedî şêstê wan ji wan bipirsî bêjî ku ev çi bû ew bêjin ev ne konfederasyon bû. Konfederasyonekî çêkirine ortada de ortê de ew tuneyî, destûra wan tuneyî, rêbaza wan tuneyî, program bernameya wan tuneyî. Derket holê ku ev di rojê ku konferans çêkin derveyê ew tiştê ku wêneyê ku dabûn televizyona çapemenî derveyî tiştekî din tuneyî. û gelek tiş ser derewan, ser tiştê nerast derheqê me de hatiye gotin, ev heqê wan jî nine. Yani van tişta da divê hukukekî di nav Kurda de hebe, tu bîle sebep tu nikarî herî hinek insana tawanbar bikî, hinek insana behsa wan bawekî din bikî û informasyonê xelet bidî Serokatiya Kurdistanê. Kevkaya bibûrî li vir pirsek bala min dikişîne. Gelo Serok Barzanî şêwermendê wî tune ne? Şêwermendê wî çima va zanyariyên ku bi xelet gihandin wî çima ew şerove nakin. Nabêjin diya Kurd ji mêj ve heye, dîrokek wê heye, kar û xebatê wê heye, berî anama wa pêşwaziya wa kiriye. Ev kesên gonû hatinin ew projeyek baş qeye. Çima vê nabêjin. Yani ew şêwermendar ew jî hevalên hemî hevalên Tahir Hewramî ne? Ji ber vê ew malûmatê xelet yani ew zanyariyên çewt gihanê Serok Barzanî? Belê kek bakî yani bi rastî ew pirsiyar divê merv ji wan bike ji ber ku sedî sed şewrmendê wan hene, kadroyê wan heye, kesên ku profesyonel kar dikin hene û raporan didin hev. Lê dünya alem nas dikir ku ew aktörên rêxistinên dezgehên ku di nav diasporê da diya Kurd dayê
او کاری باش کردن حتی ایروجی خلق وان ناس دکه تو هریجی کیجان کردی بپرسی کردن دیاسپورا او انسانی که ناف کمیته مدایه همویا ناس دکه زانه چه خبات کردن و چه نکردن یعنی معرف او کسی که دجاتی مکردن و انفورماسیون گلک نراست و درو جوان را گوتنه دوی افتشتا درکه میدانه انا از وکرید بجم او انا انفورماسیون غلط دانه و خواستنه که یعنی دیجی ما اوه کی چه ببه کمپانیا کی دیجی دیاکور چه ببه و مداخله کاری فدراسیون که هند کردن مثلا سوید مداخله کردن اف کلتوره کی نراسته تشتی حواله دنجی بحث کردن ولات دندا خواستن فدراسیون که هی وانا پرچه بکن اما کیجان برجواندی دکار ویچتی بکی سر چه حسابی تدکاری ویچتی بکی یعنی فدراسیون حتی آوا ببه گلک وقت جراد بیجی و خلق که تیدا خبات کری او کری تو وری وان انکار بکی خبات وان انکار بکی و سر دره وان تشتا آوا بکی و تشتا کی به بنگه آوا بکی اما کی قبول دکی او کسی که برن تمثیلات تشتا کی جی ناکن شخصی خود دکن باشه که کایا پرسک شتکر بو لپیش روژه او امکان هیه یعنی او درفت هیه دیا کرد و او سنترا روندا کرد به هفر کار بکن آن بگهین هف کک باقی ثانی آرمانجا مجد دسپیکی حتی ایرو که یک ریخستن دیا کرد هبه دیاسپورا هبه یک ریخستن نه اینسیاتیفین وکیدن نبید یعنی ام همو آرمانجا ما یکی دو خطین سیاسی لکردستانی هری خطی که ام تیدانه او چند پرنسیبی وی هنه مثلا آلا مبلیه خواستنا مبلیه جبو پیشروج یعنی جبو دولت بونا کردستانی ام خبات دکن اوانا همو پرنسیبین گشتین که آنی باهف او کسین که دناوی اویدان چارچه دانه دناو ریخستنه کی دناو کنفدراسیونه کی دا دوی ورن باهف نکو سه چار کنفدراسیون چکن پشتویا افکاری افدو بکن یعنی او معناوی او که او خبات تی دربکرن یعنی zarar او ببینه او راوندا کرد که دخوازن چکن zarar کی مزندان که راوند یعنی نها سه چار انسیاتیف چه بونه دروی دیا کرد او تشتی کل هوleri چکرنه دوسه انسیاتیف دنج یعنی اوانا جبر که درفت چکرن که انسیاتیفه وسا چیر بو خلق که دخوازه دوی مسئله رول بلیزن رین آدم مداخله دکن یعنی چما مداخله خلقی دکی تو نه انسان هنه لور 40-50 سال خبات کرنه فداکاری کرنه تو چا بکی جان حقی کی جان مافی تو دخوازی وانا انکار بکی کی بی حقی ددته ایجار پرس بخل وره وجخو افتشتا درکت ناتشتی کل لحولره چه بو فیاسکو بو فیاسکو بود سانیش بلکه دستوری وان تو نید به کنفدراسیون چکری کال کوی دستوری ته تسر چه آوا کری کنفدراسیونی اف پرساد و رای گشتی جوان بکن نکو ام بکن خلکی دن و دکنجی خویای درای گشتی دا چاپمانی دا اف مسئله بدرجایی ببرفرهی ته مناقشه کرن و خلق وان رخنه دکی قبول ناکویا تشتی غلطی چه بوید و اف غلطی سر راست بود ام کاری خود دکن اگر در فتبه کاری ما وسایی که هم بیز بکه لسر پرنسیبا نکو سر کیفیت ببی و چه دستور نبی هر کس کاری برا خواه بکه تو یکی دبی یکی نابی یکی تمثیل دبی یکی تمثیل نابی یکی فدراسیون نابی یکی نظام چیه اوا کیفیته لی حقوق دستور تشتکیدنه بنه او 3 سال و نیو دستوری که نا دستی مدامه قبول کریه 7 فدراسیون تیده هبو وانا مداخله کرن 3 فدراسیون جور برن شبو چه دبی یعنی کاری خراب دکرن وانا لی ما خباته که دور درش کربو که دستور نا دستی مدایه وقت هم کنگره خو 22 یانواری هم لستوکولم چکن هر چیه ما حاضره لی وانا به پره کی مصرفه کی گلک مزن نزدیکی 105 نونر و 105 میوان چون لحوله کنفرانس 2 روز چکرین دستی واندا دستور تونه او چواد براوندا کرد یعنی اف پرسیار بخل وره و راوجگیرن سروکاتیا کردستان دوید زانب که اف جامر وان خاپاندی تشتی نراس کوتی ام خبات نتوی دکن لور او خبات نه ایرو دست بکری و 5 سال دوام دکه
بله قال سپاس كايا ازي بري خو بدم ككولات لفلندا ككولات تو يكي سركي ديا كرد وفدراسيون اوجي وقت تداخل كن شالاك ايرو اف كونغر هات الدار خستن ام وقت ديا كرد يعني اف كان فدراسيون بهبر كاردكن امي تشهول داني بدن امي تشهل وستكي بكن ايرو ام دزانن كونغري مجي للدار كبر مهايكي بيستو ددوي مهايكي لستوكهولمي ما تشكارو خبات ما تشهل وست استندي درباري بي كونغرا هوليري فرمو بله براستی به دکومنت دا جنهانی بسی از اماجه به گفتنا که کیاجی بکم به هزرامن کنفدراسیون دمه که شاین نوی خود با کجا فدراسیون هم پیگوره او کسی که وقت نونر هاتن هل بجارتن وقت بریاردرن دوی کنفرانسی دا و رخستنا کنگره بیویست جالیه وان جواک او ما هاتن هل بجارتن که نونرتی وان دیکن خلاص ایج که براستی بوما وقت دیاکورد و بگشتی جی گلک گرنگه ام باسی کومالای جواک سیویل دیکن فدراسیون با کنفدراسیون با کومالا با یعنی پیوست دوار سیاسی عبوری و رخصتنی و سر بخوبن اگر او خالنا نهنجه رخصتن بزحمت بکاره بوجه ریزا جواک بگشتی د کنفرانس حولیر دا مخابن او سیتشتا نهاتنجه حوالين جريداي كونفرنس حولي ريجي السوشيال ميديا دا شابالاو دكان حتى ايروجي هند قوتني ويسيبون كو بحساب وان او ريخستنا يعني او حولا جي فدراسيون ناوندان بيكاتيا جي فدراسيون السويدي بدر کو براستی خبات وان دیروک وان بومجه رزیا که کیا بسالان لوی در دابویا او ازمونو خباتاوی نها دیا کردی دا بردوامه هر وها فدراسیون کردین سوویتا بره او جی بومجه رزنا پیوندی مای گلباش گلواندان حبونا بری وفاتا مامستا یوری نبیه و پروفسور کنیاز ابراهیم پیوندین گلک باش دنا برامه و فدراسیون کردین سوویتا برای هبو لینها به آلیه چند کس جوان د کنفرانسا حولیر دا آماده بون او جه ریزه بومه چون او وکی فدراسیون لوی داره بونه لیجوان بدر لهر ولاتی بحثی ناوندان دکن لیو ناونده هاتن چیکرن نبو مدل کی دموکراسی و سردمیانه بو این کس جالی ککتار هورامی و حوالین بیوه هاتن دست نشان کرن هاتن ولاتن گریان کسی کو نزدیکی وان بون حوالی وان بون گوتن اوا بون روند هنگ هاتنا بانکرن بو حولیری بو دامزراندنا ناوندا رواندا کردستانی دیا کردی ده مها نهیدا مها ایلونه دا کنفرانس لباجار گیسنه چکر ایسال لوی داری ما بریار دا 22 ماه یکی در دوی ربندانی دا امی کنگره دامزراندنا دیا کرد کنفدراسیون کردین دیاسپورا چکن اشتی وی داخویانی حوالین رواندی کتن لزه بلاز هند خلکوم کرن برن حولیری کوام بیجن امی رخستنه که چکنو حتی ناوی بیج گوهرین جه ناوندا رواندا کرد کرن نوی کنفدراسیون بیکو بناغه کی به هبه بناغه کی به یا فدراسیونی هبه کو فدراسیون کردستانی لدر به ولات بکاره
بن رخصتنا كده أكون بك دیا کورد بلکی سوچداره دوی وارده یعنی از دبیجم گر دیا کورد بری 4 ساله نه هات وچه کرن او حولاکو او بیرا قول بریا فدراسیونان هاتا هوله بو چکرنا کنفدراسیونه اگر او نبا بلکی ایرو باس کنفرانس اگه لحوله رجنه هات باکرن یعنی بیر هزر میجی بوی کاری جالی دیا کرده با هاتیا دانین برای 4 ساله به خباتا کی دریش به 5-6 کنفرانسان به جوینن مین مهانه به پیوندین گلک باش دیگل همو آلیان به خباتک کو د 6-7 ولاتا دا ناوان 4 ساله دهات کرن او بناغایا وی کاری ما بو یعنی تجاری من نخص بلاز ام بین کنفرانسا که کنگره که چیکن بیجنوا بو کنفدراسیونا کردین دیاسپورا و ام وها بردوام بن این مخواست بناغا که باشی که کاری که باش بکن حتی که ریخستنک چی با که ام اوین که بناو فدراسیونان دوی ریخستنی دانا باوریا ما به هودو هبا ام بگهن میسیونه که ام بگهن آرمان جن هاو باش ام هودو فهم بکن ام بکارن جواکا خوشی بوی پروسه را گریدن لما خوابن تشتی کلی هولیری حتی کرن او پرنسیپانا نکاری بجه بینه كك ولات تشتهد ظانم ديا كرد نامه يك كك مسعود شاندبون پشتی وی کنگره و هر وکی دیجو دا خویانیک داخستبو زبورای گشتی گله ناوروکا و هر دو نامه چی بیجه؟ ناوروک راستی ما هفتم گوتیم ام ریزه آلین سیاسی ینکو باوریاوین به کردستان هیا به کردستان کی سر بخو به نتواگل کرد به آلا پیروزا کردستان به خاک کردستان او آلین کو ریزه ج دیاسپورا دگرن او آلین کو دیاسپورا جی بشک ج دوزا کردی دزانن کو بویرا گریدایه ام دخوازن و مخاستیه پیوندی ما ینگلک باش دیگل همو آلیا دهبن جلسر ببین آقای نامه کو هات نشاندم بو آلیا داخوانی کو مدانه هر تم باسی یکتی و یک ریزیا گلی کردی که لدیاسپورا وکی کیاو که کردن حوالت نجی آماجه پیکرن که ام بکارن ریخستنه که چیکم که ام همو آلی خودتی دا ببینن نها دما کو ام باسی لوبیا کردی دیگن ام باسی نونراتیا جواکا کرد دیاسپورا کرد لدر به ولاد دیگن یعنی چی نابه هر روز کسی که آلیه یک بناوه که بچه نونراتي ويبكا يعني حوجيك وام حمو بنشاترا كده كون بنو ام بحورا حوكار بنو خباتكي بحورا بكن يلا سيرفي بنا غيب او داخوانيه ماجي وناميه ماجي حمو لسيرفي بنجحينا مدن داخوانيه خوي داوود اجما قوتيا ام كردن دياسبورا ديرو كي دريج زيداي 6 ساله هيا جواكا ما سر رای همو کی ماسیان کو ایرو جبل که آماجه به هاتیرن یک شالکترین جواکین بیانیه لولات اروپی تو نتبعک دن نکاره وکی کردا بدهان هزار کسابینه سر شخامی بو اشگیری ل حولکی پیروز بک رفراندوم باشوری کردستانی یعنی راست حکومت و دولت وان هنا راست پارتی ما سیاسی هنا راست جالی عبوری و جالی سیاسی و دین دستکرن لی جواکا کرد جواکا کی چالاکه گریدای به نتوا خویا گریدای به دوزا گلی خویا دخوازه زمان خو کلتور خو ناسنامه خو لدیاسپورا بپاریزه دخوازه اواج دسته ویته بو گلی خو بو نتوا خو و ولات خو ل دیاسپورا بگه ایجا
دیاکور جی براسی لسر وان بنگهانه هاتیا آفراندن یعنی ما دستور دا د پیام خدا ما باس کریه یعنی آرمانجا دیاسپورای بر آرمانجا دیاکور ده اونی نبه به آلترناتیو بو پارتین سیاسی بو آلین دن لی هزرا ما بیرا ما امتکارن ده 3 خالا دا کم بکن یعنی یک برفره کردن هاوکاری دنابر رخصتن کردان و پیشخستن جواکا کرد دیاسپورا یعنی کوان فدراسیون و نواندین هایی لدوره کم دیگه یا دوی بحث کردن انتگراسیون و پیوندی کردین دیاسپورا به ولاتون نتویان را یعنی امنها وکی کرد ام بنا بشکل بان ولاتا بشکل اروپا امریکا استرالیا روزه که کردستان مجی سر خوبه او جواکا ما لبان ولاتا هر بمینه بویسته با که عدناجی آماجه بکر یعنی ام خو زمانی خو ناسنامای خو پاریزن ده همان زمان دیجم بکارم بنا جواکه که پیشکوتی چالاک دوار انتگراسیون دا ام پیش دبن خلاص ایج کو براستی بو مگرنگه پیش گیری کردن برجامدی نتویین کردان ما فچارانی وسی بو گل کردستانی او ارکامه ارکا هر کردکی نتویه دوی وارد خبات بکه لی براستی چینا به هر یک جمع سردانا جهان بکه بیستم ام بین باهو ام جخورا نواندگی چکن نونری ما هبن نونری ما بریارم بدن بوی رنگی به مدل کی سردمیانه ام خبات بکن بچن پیش دنگی گلی کرد بگین هر دبرین جهانی یکتی اروپا با نتوین یک گرتی با پارلمانو رخصتنين جواكا سيفيل بن لولات جدا رخصتنين او نتوي بن يعني بكارن دنگي كردا هر تشكل كردستاني ببا بهما هنگي دنابرا فدراسيونان دبن چترا ديا كرد دا ام خوب رخصتن بكن وبوي رنگ ام گلك بهيس ببن يعني خونا احمد خاني كبري زي 300 سال بحث يكتي ويكريزيه ديكا ام دخازن وی بینن جهل لدیاسپورا ما چارماجا کیدن تنیا تنی خدمتا برجمندین یلی کردستانی و جواکا میال لدیاسپورا بله که ولات زی پرسا داویشت بکم گلو د کنگره هاتیا دیا کرد یا گو 22 ماه کی ورست کلم دار که هونه دوی دمه ده هلوستا خوبتن خویا کرین درباری روندا کورتیا گو چه بو یا کتک طاهر هوانی يعني هنا بريال دوي كونغري بدن هنا تكليف بوار بكنا عنا وكي ديجي خشكا جوهر بري تبرسبه بده خشكا جوهر ممو او خلقا ما كردا روسيا يا بري صوفيات يا بري دي بهر چقاسي جي كيماسي جي هبون ناوري خستنا كرديا دياسبورا دي بسر كفتن بردوام دبو بسر كفتن بردوام دبو حيث مخابن كو ايرو افتب لها بون تشيبو ناف جواكا كرد المال دياسبورا کار برسوا وجه بده کار برسوا پرسام وجه بده فرمو که سلاو رزی مهنه بو گوهرخان میجی گوجی وکی یک جه چالاکن فدراسیون گریدا فدراسیون کردن سویتا بره براستی از اجی لسر باوره ما یعنی اوتشتی کو هات چیکرن در فتح گلکی باش بو کو کردن دیاسپورا خوب رخصتن بگن فدراسیون هی ناوندين دن انستitو كردي بونمنا لفرنسا لالمان لولاتين دن رخصتين دن ما هنا ناوندين بيشي هنا رخصتين وك ناوندنا تويا روشلات كردستاني هيا يلاك رخصتين بوها هنا يعني مرود دكاري هم هذا من شتى كده كوم بك ام هاوكاري هاودو بكن يعني ارمان جما بيرو باوريا ما قاس نيزيك هاوبن شما حوجيا ام بين حول جدا بدن ام چما به حور کار نکن براستی د دسپی کې دا و حتی ایروجی د قانون بهشم د پرانیا د خوانی کو جالیه کمیته د مزرندنا کنفدراسیون کردن دیاسپورا انگو دیا کرد هاتنا داین باسوی هاتیه کردن کو دریه دیا کرد بو همو الیام وکریه یعنی ما تجاری نگوتیه کو ام دانستاندنی ناکن یا نم ریزیج خباتين تنكرن ناگرن يانجي ام دجي عليه كي راده بستن لي بيست ام كونسبت كي پیدا كن کو
آليين دنجي بكارن خودنا وخباتا ديا كردي دا ببينن ام بهورا بهز بنو بهورا بكارن خدمتا قالي خو بكن يعني بهزرا من از باورم حوالي من جي قلبي هوا فكرنكو يعني بري كونغريجي بشتي كونغريجي يعني دانستاندن ما دكارن هر بردوام بن وهم بكارن موديل که پیدا کن که حولین دنجی که بو ریخستن کرنا دیاسپورا تین داین هم بکارن دبن چترا دیا کرده دا کم بکن باشه میوه پرسیجی شته بکن و میهرن جم خوشکا که عدنان هات سر شاشین از هم جم خوشکا لیلان ببورین لیلان خان پرسا کی البر دبیجه برسوا دیا کرد دنامه یا 5 ماه 11 2021 دا کو جبریز مسعود برزانی را هاتیه شاندن گلو برسوا وی هاتیه نه تو آگاداریه تلسر هنه خوشکا لیلا نا آگاداریه مسرتنا نجبرنا مشانتی تگو آکجان تاریخی یا 5 ماه 11 2021 نا هاي مجت لي او بتريك بيدنا بلكي بلي كانت ميزا بلي كونغر دارك بلكي برسوا وانا ما يعدكلي ازي برساكي اشتر كونكريت صدر باري رافندا كرد لألمانيا بكم هبانا ليلان إيرورو بشتي جو كونغري هوليري تشيبو نديت تفجرك باش ديسا ناف رافندا كرد لألمانيا تشيبو هناك خدان سرهف هناك سازين امبيجن نو تازه هاتن قيد كرين ووجي نافي فدراسيوني بكارتينن اگر هاتو قلق فدراسيون لألمانيا تشيبون كك ولاج يعني زمانكو يعني بشتي جو ما خو چالاك كر اف كونغري هوليري الدار كر دبيگو انا قلق كونغر لدار كبن قلق فدراسيون نو تازه تشيبن هون وك فدراسيون ألمانيا هنا تشاوى تكليب في تفجر نو هنا يربكن قال هنا تكليب واربكن لا هم فدراسيون هنا بيشين وهون جرك سرپرشتيا هميشتي بكن بله يعني درفت خوش هر كسير هي كسار هرجي جريختنا هرجي يعني كارو باري كردي راسي قلك جرانجي وام كمانية ماجي هنا يعني كي بيجان كورزي كي داغرب كاري خو بخدمتها خو مالاري آبا ليه يعني تشتكل با كردا هي خالو خوارزي وأفكار نماد مش راستي أنا دبي سردمي كاري خالو خوارزي نماد مش يعني برنسيبي كارا هنا هر كاري كيد هر واري كيد برنسيبي هنا الجور زانيارين وزانينين أنا بيدمي مرو تشوا أفكار بري وببقو مرو سركفتي به أما ترخصنا كيشيك وتنابكي مظن وأرما كله فرا ودريج تبدو خوابك وكارتنا به يعني أفجي هم خديوي كارير نباشه هم كاري كسي دنجي الواخراتك بصدانا وتشت هن اللي تكارتناي فدراسيوني ما او هردو فدراسيوني انا جو هاتن هولي وتشيبوني يعني جبلي جباكا كرد لألمانيا فدراسيون عامه بري 2 سالا كسنا خدان هبدو بوامي فدراسيونا كي تشيكل يعني از يك جي وقو از ألمانيا زود كاردك نرينا خوجوار جوجي يعني اف كسي جو اجي يك دناف دبوم او جي خاباندن دناف هبدو تخابينن بنابي تشتكي خلق دان هبدو ودورا نتاوات تشتكي دبوت خواسم فدراسيونا كي تشيكن مجي جوار جو منا از فالفي دامن لي از نمات ديمنا بس از جوار جي بيجم يعني اف فدراسيون اف كسي وخداي هبدو وبفيشي ويجو هم تخوازن كار بكن هم تفدراسيونا بريب نابن وهم تفدراسيونا سركفتي تشي نابن از هات مالا خوار
پشتی وانا ئەوانە واگۆنا مێدەوام بکەن یعنی هات خەڵکێ ناس کرد گۆ جوواکە کورد لە ئەڵمانیا پەرێژێش حکوومەتێ تێن و کاروبارێ وێ و هەر ساڵنجا چقەی سەژەرتێ و ژواوەرێ یعنی بولۆ بڕەحەتی تێ ئەو فدراسیۆن چێکردن درۆژە دامەزراندنا فدراسیۆنێ دە بهەفکەتن و ژهەڤ ڤەقەتیان بوون دە فدراسیۆن ئانا هەردوو فدراسیۆن ناوێ وانە هەنە لێتی کارێ فدراسیۆنێ ڕاستی هین بوانە بووی یعنی نەکردنە berê gotiye bîranînê me tiştê me ev çand kultura me cîbînin başin lê evana welata ji me ava nakin li vê dekê me xurt nakin me pêş binaxin bi vî hawî nikarin cê xwe jî bigirin wek her netewên dil vê dekê gowlo nêzîkî hikûmetê ne nêzîkî biryaran ne karin şert û mercê xwe bikin karin narazîbûna xwe bidin heşkerekirin wek civaka Kurd li Almanya yani civaka Kurd giya asta got wexta dema medî Wezareta Întegrasyonê wê çaxê xanima Wiedmann bû ana yek keçek Asûr hatiye ji Kurdistana Iraqê hatiye bûyî wezîra wê wê çaxê me daw duwê xanimê زانیاری کرونا دانت خص به زبان کردی به هنک دیالکت بسر فارسی به داد خص به کردی دانت خص جبر کارمند نوی هبون بردسته فارس بون عرب بون زاچ بون ما چوه دا محکمه ما او وزارت دا بردادگهه یعنی کار و گومشتر گو انا بخوازت کار بکد ویت گور پرنسیبه وی کاری گو ایرو چته خواستن جمع از وی کاری بکم حاگوز وی کاری سرکفتی بکم وصا هین باما کردات نایون خوابن لی دلی ماجی گرمه و هسته ما خوشن ام دبی می کار بکن ام مزاد یعنی لی بسر ناکن مخابن تشتی باش او گو یعنی هر کسک جيب يعني هر كارك مرو بده خوديه وي كاري مرج خوديه وي كاري بهيله يعني برسك الفر هي ليلى خان از شنو خوين يفيان يوسف دبيجي ام دياسبورا كردستاني دعوه الودكن ديا كرد ورافندا نافندا رافندي ببنيك وبنافكينو دي ساله 2022 ومالا وابا قالوا هي في الجمته هي يقول بيشروجي ديا كرد ونافندا رافندا كرد ببنيك هيفي خوشن هيفيم برن هيفيام قوارا كردستان كردستان ببيك هيفي خوشن لي هيفي مروا كارب جيبينا او زحمت ازين مناكش تربيج افرافندا كرد شان دو اندامن جباكا كرد او اندام هنك جوانا يعني اندامي من راستي اللي نجالك نجي لي وك نمونه د كومالي مهنه زي ناري دواها ماشتر بيجم اف كومالي ما بونو وك ريخستن المظن بونو وك انستيتويتا هردو اف نافندي ما يك جيب سروكاتيا خانم خنا بحاجو ريبا برياويتك ويك جي كك موسى اتمان اف هردو نافند 11 12 13 کارمند دیوا چبونه ایگو معاش خو پری خوش حکومت دیگرن ایگو به سال صدان پروژکتا د هر واری جواکی کلتوری انتگراسیون یعنی هر هاویده بجیتینن و کار دکن و بونوک سازین فرمیل بدکن سازین فرمین آلمانین و کردینه او کسانا نهل بجارتن گو ببن لی کنگرافا لیش اندبون چند اندامن ما گو هنگ جوابا گو مشتر گو نچالک بونجی او جی چونوه دکی شاشمان گو والله ام هاتن لی مدید ویدیا گوشمر درتخستن وینه واجی هبون ما گوتی هلبت هونجی البرن ایجا هر کس جالی خوف تليفون دکر کانی هون لکویدن چما هون نهاتنه
باید نمونه مشتر آنیش بود ناز بک به پرنسیب گل به کار کردن و به خلق هل بجارتن به چاوابون یعنی نبزانه بون بو ام اسفازم گو کردگش ببینید لیگلو مرو چاواب بخوازه یعنی تسر سترکتوره کی دمشه تسر پرنسیبه کی دمشه تنکارجه در کده یعنی جواکا کرد بیوانه وی هنه پرنسیبه وی هنه گاوا ایهم بری می اوتشتان الباوی تنبن از چاوا برکار بکن یعنی بجارتنی وانا هم جی کسابون هم جنابندابون هم جی فدراسیونا یعنی دی فدراسیونا سویسرا گو فدراسیونا سویسرا هاتیه ازانم فدراسیون سویسرا تننه یعنی چاوا کسی که بناوی فدراسیونا که فدراسیونا تنه یعنی از اولو نگارم از کسی اولو نگارم کار كافايا كي سويسرا تشتكي بنيفيسينا مي بخين بعربية وأمي دبي في تجربة سويسرا دبي سربورا سويسرا ده ودرونشتنا زيورخ ده بكوملا قرارات أو كسن سربوخا بكتاهر هورامي دانستندن كرن و قالك نرين الخواب باش دان خويا كرن وجبو بروجيا بيشروج جبو رافندا كرد ل دروجا 22 ماه چریا دوان 2019 اتشبو بيگو من همي پیشنیار و تشتن هاتن خواستن هاتن قيد كرنجي هذا محلولين في بعض الاتهامات هناك دبيجين قالك ناكو كيجي تشيبون دوي مسألة ده مسألة هالبجارتنا كسان بو في كونغري ده أجي نرينك هناك بنرينك تايبتي في مسألة نرين وزاتن بيفاجو بردوام إجبرقو هرتمنا كوكيدنا برا أجندين كارب سياسي دهنن قلت سباس كك وركش موزان سرفي مداخلة از برای خو بدم که صالح احمد ما قال کی درنگ هشت و دیم بداویا خلق اخوه که صالح المجو دار وقال کی استولوا في برسان كي غريب اشتبك برازيل للنرويج قالك سازين هنن همي بسر كدبي يعني بارتيا الديمقراطي كردستان في درين ودقالكو بروجيا كطهر هورامي خب حكومتها هرمي في بريدا وكت مسؤول حربو بس برانياوا تكلي بروجي نبون بوچون تكلي بروجي نبون و بنابي بارغها برزاني داخلي فرمو جيج باقي والله دستيكا هاتنا که طاهر هورامی وقتی هاتی ویری از باورم تل کمبینی آماده بیست نظام از پاک آماده نبین پشتی اینگه که هورامی پیوندی پنده که صاحب الویری او نبین کوید پیوندی فدراسیون بکت که فدراسیون سربور رکا های او چند ساله یا خدمت بکت النرویج هندک استشاره بکت هندک پسیاره جب بکت هم کسان این چوادینین هم ده هیئه که دامزرینین هیچ پسیاره پیوندی که منه هاته کرنی حتی نو که وقت فدراسیون و پشتی اینگه اوام بخوا ایواره که بود پنالا که هم ده دینین و ایواره ده هیئه که بو نرویج دامزرینین و ایواره هم گلک بجدار بین خلال چند دقیقه اکادا بریار خواه گوهر برادرها قلت با دنگ تکنیک باشنین والحاصل هجت گرتن او کمبین الغاه کرد جرقادی پشتی هنگی پیوندی نزانم اگر کاج حتمانی کرد بنجی و شخصی بس چو پیوندی و رسمی فدراسیون نهات نکرنه رابین هیئه کادی اینان دلویره هل بجارد هیئه وان همه بخواه و ناف این هندن و اد بیشم دیسا طلوع کمبینه آماده بی کمبینه وان 25 روژه آلای کردستان بیم ما چالاکی اکبیل بره جبونا آلای پیروزی کردستانه اوان دیسا کمبین ای خستت و روژه دا چند مروفه برن ویره هیئت به هل بجارتن دست نشان که 3-4 مروفه دست نشان کرن نزانم 7 مروف 10 مروف دست نشان کرن نه اوین یه نینراتیا رواندا کردی بکن بره اگر مینراتیا رواندا کردی که با علل اقل کومل هبین گلک کومل انسازین سویل الهنگ ویره داخواست کربان بربان ویره هر کوملایی که دست نشان کرد با وی کوملایش نیکات بخواه
هيئات دست نشان کرد بو ریو برنا رواندا کردی اف استشاره و اف تشت چوش معنی هاتنه کرنه مخابنی به یعنی ام نشه بجدار ببین جهو سال دیل کو و سازی نه خدمت کردستانی بکن اگر ام دجاتیا چو پروژه ناکیم دجاتیا پروژه جناب سروی بارزانی ناکیم پروژه کی پیروزه اما اف راپورت جهانی شاشی جهانی و که گویی برو واجی اگر اوه تقریبا 20 سال و 3 سال احتمال فدراسیون آلمانیا و سوئد و دولت‌ها هن سربر رقاباشا های خدمتا گل خویا کری خدمتا رواندا کردی کری دویا استشاره که وانه هات با کرنه یانجی على الاقل اوان بر پرسی داخواست کرنه بابا وقت مهوانجی داخواست کرده بان کو بشن بجداری وی کنگره دا بکن چش وانا نهات نکرنه سرویج اساسی ام دجی پروژه وانینین بله ام بجدار جی نبونه گلو درگه ما وقت فدراسیون نروش درگه ما وکیلیه بود دیالو که هر وقت رواندا کردی اول ویره ببید ام پیج ورنین و پیج و السر پروژه کی متفق ببین پروژه خدمت ولاتی بکید خدمت رواندا کردی بکید حتی نوکه جامعه چو هیئت دامزراندی هر استشار جیوان جب منع کرده و بسیار جب منع کرده و ام جیتاتین پاشگاه خستنی ام مجبورین داخلی پروژه که واسه ببین که صباحی ملت کرد که به تنگاویه که اف رواندا کردی على الاقل یا بشید هند کسیت واسط ده هبن بشید هند جماوره که کم کد بو خوابیشاندانه که بید بو سمیناره که بید بو تشتكي بتكون خدمتها ملت كل بكد مخابني ذا ملت ما يكون دائما امل سر ويري متفق نبينا كو ام دي تشوا ملت خو ابدا لكن امل سر ويري متفقين كد تشوا خراب كين شينا ام ديركي اباكينو مزغفتك خراب كين ام بين فدراسيون افت هنده خدمت كريو هنده سربور هي وان فدراسيون خراب بكينوش نيكا بشين دست بك دست روندك بكين رايا من شو نجاحتنا عين قال لك سباس كاك صالح زي حريك برسا داوي جوابك بانجي قوتنك داوي يك وهبه اما دس بكاك عدنان بكن بدقات شكرما خورك كاك عدنان اگه قوتنا تيا داوي هبه اما يخلك خود داوي بخين فرمو مامو سواقی گلک سپاس بو برنامه و گلک سپاس بو بینران و گهداران گلک سپاس بو هوالین بشتار تیش از گلک ریزیده کم نینه یعنی گلک برسات نصر آینده به پیشی مدا دیا کرد و بخواست لیر رانده کار بکه آن دیا کرد آماده آن نه بودنه که گل کلاسیکی با ما کردان هیا ام اصنا هاواتیم بیشن دریم وکی بلا بین اوا تشته که خلطه اگر از لگل جناب که باقی خباته که نکم من مال خواهوا کریه و بان خدانیه و اده بیم باقی جو تجور مطلوش ما نای نه ما مسابقی نایته جبرگو چه کداوه چه هلوا سولوه اشتان نبویه من چه پروژه نکریه من چه حساب اینه که من چه پوکه پینه کریه جا ما بلا بیتن نه ما بلا نایت مثلا اونینه برویه که بو ما همیان داخازم دیاسپورا که بهیزه داخازم لوبیه که بقوته داخازم به وام پیوستیان هیا ام ملته که بدبختین ام ملته که داگیر کرین حقی مهاتیه خارن دجنین مهمه گلی بقوتن نتنه 4 دجمنین ولاتمه داگیر کری لدنیا کوالیسیون دجمت ها کریه پیوانین اگر پیوانین درونی هنه پیوانین evrensel hene federasyon به رفا فدراسیونان کنفدراسیون به رفا کنفدراسیونان کومله به کومه رفا کوملان اوین دست نشانگیری به رفا دست نشانگیریان هر کسی بلو چه خوب زانه ام هم وقتان آماده اینه اجبو هم دیالوگه ام هیوی دیگه آینده ببیته روژا دیاسپورا که گلی خورد یا کرد لی ام برشه کردی به داخاز و به هیوی و به انشالله و ماشالله هن ام به نشی بین سره ام توی رادیس بین راستی خوب بزانین به گروه حرکت بکن اگر هیوی هم هر اوا و دی اویل گلک سپاس بوا همیام قال لك سباك كاك عدنان اغا جان جبو هبوناته محمد كاك كيا
از پرسکی بلز بکم و گل بلا گوتنا تایا دایی بگر هاتو کنگرا دیا کرد بریار دا گوامی تکلیه به سنترا روندیر بکن و هلوستا تشبه وەکی هەواڵە ji بەس کرد ji destpêk heta îro kek Ebdulbaqî yani tu daxwazekî yan jî mebestekî me xirab tuneyê hedefekî me tuneyê ku em rawenda Kurd yan ji diaspora Kurd perçe bikin sanî ev înisyatîvê ku ji destpêkê dest pê kir û heta îro hat me bi firehî behs kir îspata vî tiştî dike ew ê ku hatin karê me xwestin xira bikin federasyonê ku hey wana perçe bikin اوانا کاری خراب کردن کاری ضرر دان راوندا کرد لی جبر کو yani او کسین کو چون وراجی tabi parçaya ki diasporanı امریکا وان انکار جی بکن هر چند تمثیل ولاتی خو ناکن جی و سر فدراسیون آواجی نبونه لی هودانه کی وان هی و خبات خو کرن اجر دوی والیدا yani em tücari ev nakin ku bu ara hevkari ne ki yani tişteki usa ihtimal ki bir mezini ku em wan bankin bu kongre Stockholmji bra vaki braverin çime hiç müşkilat tüne yani ki hebe ev ki xu teda dibine denav diasporada braverin kerenkin tişte xu em vaki îro evare meçava bahskir bifrehi raya geçti bir bizan be xalq nizan mesele çi bu yani gelek kes mesela persiyardaki naz tamaşa dikim duxuinim mesela nizan dibejin çima mesela du grup çi bu çima du hawldan hey çima du inisiyatif hey emji desteme çuqas ver em dikarni izah bikin le bitavayiji ev izabeki ternakit sani jibovya yani herkes deve ev xu meji xu bigri ser xu u hasabi xu jibo netave kurd bike gavin galet şaşiyen ku hatını kirin divê serras kirin bêkirin û em hemû bihevra xebatekî hevbeş ji bo miletê xwe bidomîn heta îro me wa kirî piştî vê jî divê em wiha bikin wekî din rêtuneyê gelek spas kaya ji bo hebûna te diname de bi rastî xeleka me dewlemend bû îşev em ê derfetê bidin kek welat deqekê تجيبها خفك كولات بله هيفيات هاي في شروجه أميرة فندا كرد لأوروبا ببيك بله هيفيا من أما خبطة ديا كرد سر بكوا كونغريا ما بستوديو ما هي كده بري بابشا مخابن لبر كورونا لبر سدمين نبونا جهن جلك فرح در فتونية بصدان كسان أمل ستوكهولم كون بكن اللي مو حول خو بدن كو كسن ديار خدمتا دور دريج دناو جوا كذا كره عليه كم هناك جوان انه نراتيا حمو رنجن جواكا كورت لستوكهولم بانكن لكن بيوان وام ريزي جخباتا حمو الين كردي لدياسبورا ديجرن بانگێکی من لەبەر بۆ وڵاتێک کۆن هێش فێدراسیۆنێوان تونانە بەلکی کۆمەڵا هاتنە دامەزراندن بانگ جوان دکەم حەوڵا دامەزراندنە فێدراسیۆنێکی بدەن لەوان وڵاتان دەریێ دیا کوردێ بۆ وان وەکیریە ئەمێ گەلێکی کێفخۆش و شاناز بن تەوری خەباتە دیا کوردێ ببن ناو دیا کوردێدا فێدراسیۆنن ئەندام هەموو یەکسانن ينكو جدسبيكي حتى يرو ديقال دابونا ينكو باشي بشتار دبن بري كونغري ينكو بشتي كونغريج ام بموديلكي سردميانه بموديلكي ديمقراطيك دخازن جبو جواكا خو لدياسبورا وبرجمدين قالي خو لهمو دورين جهاني خدمتك يمكن قالك سباس موصل باقي بو برنامج ويا ايرو سركفتني جبو كار خبادات خاصه قال لك سباس كولات بوها بونات دمام مدى قلتنا داوي بلاج ليلى خان ربي جنا يكم قلنا مدى قلتنا داوي اشترك وام بخلقة فاب داوي كرم يعني اف بارقها برزاني راستي قابك بيروز قابك ديروكي جيجو
راستی پێویستە ژمارە ji Kurdê دیاسپۆرا re piştgiriyek û li Hopê em hev re em bi welat bi hawakî bên girêdang û em karibin baş kar bikin. Hinek kêmaniyê wê hebûn yanî ez vêm em giş alîkar bin got ew kêmanî rê derkevin ji rê em rajê nedê û em karekî baş bikin û em piştgiriya wê jî bikin û em karê xwe wek êdiya Kurd dewam bikin. gelekî spas Leyla Xan, gelekî spas bo mêvanê min ê ezîz ji bo hemî temaşevanên hêja yê got komentarê xwe anîn holê me xatirişkek Salih xwestibû û Salih ji malê em karin paştî carekî dî bînin. Spas gelekî ji bo we temaşevanê hêja ji bo komentarê we nivîsandin tiştekî balkêj bû me hewldan da got hin pirsa em hilbijêrin lê mixabin ew dema me bû 2 saet bi merê kek تایبەتیک یعنی سپاسیەک تایبەتی ji bo kek Abdilxan Tildarî hevalê me kontrolê de gav 2 saet êş û azara me dikişîne hêvîdarim got me tiştekî baş pêşkêşî we kirbe heta xelekek dî bimên xweşiyê de êvar baş.